Komisi Pentaban Penselur Barban Aiman CM ki samla puli ki bela pas ba haki eksamen beper jong ki senam balada kakasi Students Union Mairang Circle hakasi tarik urempang arja arpusan kumbajule manlau senam kala yo ban penlong biang ya ke program pen keburam ya kini ki samla keblat tip kum ke third Tirot Singh Academic Award arja arpusan ya kini ke program la penlong pok ke Dorbar Hall ke Senong Mission Mairang hakabau General Secretary ke KSU Sengkmi uba Donald V Thaba ulawan banya don lang kumukongsan haringkat ke jia don lang uba John F Nongsiang President KSU West Khasi Hills District usordar ke Senong Mission uba Beltisar Rani uba Eros Lang Warjri ki samla puli ki kmi ki pa ki noilam ke sang KSU Mairang Circle lembat ki dekat habakran kumukongsan hakani ke jingalang uba Donald V Thaba ula ai ke jingkit bok kamtam ya ki samla puli ki balong ki nong tebe syarak ki ban lam lenti ya ke jait ben reu bat bakin long ke nuksa ya ki hebret ki badang don hak puli puti 458 Berilakan jalan isu kejagaan dengan por itimat dijurah kepada fit tinggi samla komunikasi. Lagi di por di pemerintah di jakap puli di beper di jenis sarkar dan ini di government aided dan ini di ad hoc dokumen daftar di juga di hostel seperti juai sah bukan diberi buan di jelas. Tim juai sah kasih. Jika isu benar kepentingan seborok dari jakap puli di penjuru sarkar orang bah pecinggilan di buan di samla puli Napo juai dari nonton yang namanya jumlah pemain mengisi dengan kuliah seluruh pihak penyusa pensawai garam di pihak penai hostel berkata ada gawe dan berkilakan kita isu juga dulu kita scholarship nomor dipori pemerintah ke sorkar mentang PNI ba lada gawe kalongian kadang samut pun berborok samut dipuli kemudian borok samut di scholarships Andre dipori pemerintah sorkar ketemu bertahun ba kan scholarship tang armut na kawai ka login makani ta persya ada isu nomor ba ka ong ba kami ha dan ni kuat mengerti education yang mengira lang ibru beduk besut nomor ada mai scholarship kemud ibabun dibagi no gaji kuliah tan ada banayin amla persya su jadi isu education ni gini dimat ke beber ke 1978 mereka mau pelompat ya isu ba dan hak Bersin isu sekolah ji ini popor isu keren sekali kejingan Robert Happy Menderi kejingan biang hak development infrastructure kejingan guna kalian PHC BCC guna doktor BAMSAP di trading license kejingan kerni kejingan drugs kejingan pembuat pemerintah terter isu harusnya membuat dia kesian ke nama kejingan tu kejingan ba kalau kejingan jelek pelat ini dibagi bukan apa Bangladesh bukan Islam apa beri bukan pada orang tu ke isu Russian begini isu Andre ke isu dalam persang kepala ban perselur ya di pun sama jangan beri nukar begini bah ban pesuruh bah pulih ke putih ke ikhtiar bah khatam tabala pendela ya ki imam kasalam wah ke kibak riang ya gini di sama pulih Iban sayo ya kani ka jingtu na ka jikut ko buram na ka isu Mairang Circle. Jadi kita di torch bearers ini kita di nok tebe syarat iban yalam nanti ya ka jet ngri bojumi. Filong kita di role model seni kita tunuksa ibarong siar ya ki hak ibarat di jongi ibarang don hak puli ke putih. Filong bro kung kita di keluar di batengsan na ka jet ngri ba ku ka jet ngri nyalu kita teman di kru irang ba filong kami berisam lah ibai mat sapi filong kita di keluar iban ajing syah iban ajing dengan kecet mendiri bojungi ada kadon kalau bojung ia akan turu ya ke isu Mairang Circle bukannya beteng ya kini bukannya betulun kini ke shalantam makan ai kata jing syakri pura di pordo prastam mulai ketat ni skemlu ba pina pelong di awareness campaign di beber kamtam UI ba di samla di jungi muta di nok ha di jingdi pun buat drugs mengiak jika ni dikiat kalau bersyukur, ada kata-kata macam beriu hakaba, keperpat pempra, yang kilong yang maksam, kepenmi ya di jing ulmar di jing huri hura, apa senang apa thau, kepenhiar
ia kata ke standar, ia kata ke quality, juga cek pendiri bercoba ini ke sembur. Nama raga cek pendiri ini tentang imat artili kita di jing dan ini kita di evils. Iwe di external, di mana lapar, iwe di internal. Di external kita di cuma rupert happy menderi ke jing kini, ia ke piang jaga jungi ke jing kini, ia ke hok ke jungi ke jing kini, ia ke hendak bersiap ke jungi. Internal problem sudah di jing long jungi, apa ni ngap ke jing perbuat, apa ni long kamkai, ni Latlan, ni bit, ni penuh mensunuh kumar, ni perlu pasta makunta terter. Tunggu ni bengit ini baru, ini di mana bar, di mana di mana pok, bengindan nak kata cipat hat ke bertemai, ke bagi jengai, ke bersempang, akabah bengindan nak kata mesim, tunggu kasih bengindan ke jenguk cipat hat pada kembolong satlak apa tadi, kenapa jat berdiri berjemur itu, kan dia kat kadang berdiri jat berdiri. Habatin, pej bahagi ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.